betemthetho baphume ngetinkani kuqinisekisa kuphepha emigwaqeni njengoba sowuphinze uyanyuka umthamo wetimoto emigwaqeni njengoba kusonzela ilanga lekujuba unyaka. Indvuna yetekuvikela Angie Motshekga ivakalise kudvumala lokukhulu kulandzela kwendlula emhlabeni kwemasotsha lamabili lemuke nemandi yeKomatipoort. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba kanti nalamuhla ngitethula bukhoma eAuckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC ilishonile. Asivele sivele singene kudo tindzaba. Indvuna yembutfo wetekuvikela Angie Motshekga ivakalise kudvumala kulandzela kwekushona kwamalunga embutfo wetekuvikela lamabili ahamba nemfula ngesikhathi-ke etamakwela libhuloho eKomatipoort eMpumalanga. Lamasotsha lamabili bekasemsebentini ngakhisimusi ngesikhathi kwendeka lesigameko. Linye-ke kwalamasotsha lamabili selitfolakele kwacinisekiswa ngalo kanti kusathungathwa lelinye lesivumbu salo sisetawubuye-ke sicinisekiswe. Motshekga uvakashele indzawo yalesigameko kanye nemalunga emndeni alabo-ke labathinzekile. Emanti angene endlini njengoba umndeni usahluleka kumukela lesimo kulandzela kwekushona kwendvodzana yabo. Emalunga lamabili embutfo wetekuvikela ahamba nemanti ngakhisimusi ngesikhathi umfula ugcwele. Kazi-ke umbutfo wetekuvikela ulimele emoyeni ngalesehlakalo. I'm very sad, to be honest. It's a very, very sad thing to lose people. And as MEC says, it's a common route. They just underestimated the tide, and possibly because there was an opening, then it came suddenly. So I really sincere condolences. And as I said, I had the privilege of meeting them on the 23rd. I was here, and both of them, we interacted for some time with them. They were busy on duty, and for me, it's quite sad now to come and have them as deceased. Itolo kutfolakele titfo temtimba emfuleni iKomati futane nemngcele wakuleli kayene leMozambique. Kanti-ke leto titfo temtimba kusengacaci kutsi tabobani njengobe kusacwaningwa. Working with the pathologists from the Tonga hospital, the local hospital, in order to identify which body that we have discovered, who it belongs to. And then once we have confirmed, then we will announce it to the family and then to the media. So I cannot say when that will be done. It depends on when the pathologists are done with the identification of the body. Tikhulumisana njalo nalemindeni lemibili njengobe kusaqhutshekwa nekufunwa. The main concern was the remains, and like any family, you know, they say bafuni thambo lomntana, so they just want what is left of their child so that they can find closure. Lamalunga embutfo wetekuvikela labekadze aneminyaka lengu-33 kanye neminyaka lengu-34 bekadze awaseNorth West kanye naseLimpopo kanti kuthungathwa kwaleli linye lilunga kusachubeka. Emakrikethi ayindlela letayilekile yekubungata imicimbi yemikhosi lefana nancibilijana nediwali. Kepha-ke nanobe kunjalo betemtsetfo banxusa labo labatobe bawasebentisa kutsi bacaphele. Kanti-ke betelisito loluphuthumako eGauteng yonkana baxwayise ngebungoti bekungawasebentisi kahle emakrikethi. Ngakulokunye-ke i-National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals yona ivete kukhatsateka ngebungoti lobubangwa amakrikethi etilwaneni. Emadolobha lamakhulu eGauteng lekuyitshwane liJozi neKuruleni exwayise labathengisa emacricket ukuthi bacaphele nabawathengisa futhi asetshenziswe kahle. Safety precautions, we are saying the residents may display the fireworks between 2300 until early morning, 1 o'clock in the morning. You are not allowed to sell on the road. We are in collaboration with the Tshwane Metropolis Department that would be out there to ensure that those that are selling illegally are dealt with. Akusibo bantfu kuphela labasengotini nakuchuma emacricket kepha netilwane ikakhulukati ngalesikhathi. We also see a large increase in fireworks use over the holiday season. And this is quite traumatizing for animals because they don't understand the loud noise and the bright lights that come with fireworks. People that are concerned about their pets, we also have packages here which are pet friendly, which don't make any sort of bang, but gives you the enjoyment of fireworks.
Kusenjalo lidolobha leTshwane lelitobe libambe umcimbi we-crossover eFountains Valley kujuba umnyaka lithi akakavumeleki emacricket kulendzawo. Kuyakhula kukhatsateka ngekunatsa tshwala kwebantfwana labasesebancane kanti lelive selivele libukene nenkinga yekunatfwa kwetshwala ngalokwecile. Nyalo-ke sekudlulela nasebantfwaneni labangekho esigabeni sekunatsa tshwala, ikakhulu-ke kulamaholide akhisimusi. Loluleka ngakwengcondvo kutemfundvo Dr. Tshepiso Matentjie uthi-ke batali kanye nalabo labanakekela abantwana bayeke bangasanaki kulesikhathi. Uthi bayehluleka kubeka umtsetfo locinile ebantfwaneni. Wexwayisa ukuthi-ke kunatsa tshwala embi kwebantfwana kuba nemthelela longasikahle bayeke bafune kunatha nabo. We see these things happening in our neighborhoods. We see it happening in our families. That we are very relaxed in our approach to alcohol, especially during the festive seasons and during the holidays. We tend to focus more on December and the fun that it takes, and we are not as vigilant in taking care of our children. So to look at something like this happening in other communities and come back with shock and outrage, that's very selective, and it is also very biased. So I would just like for us to bring it closer and perhaps even take responsibility for the fact that as citizens, as parents, we are also responsible in perpetuating this kind of behavior. We don't have to judge other people and recognize what is the role that we can play as individuals to stop it. Njengoba sesisonzela isikhathi sekujuba umnyaka, betemthetho baphume ngetinkani kuqinisekisa kuphepha emigwaqeni njengoba-ke sowuphindze uyenyuka umthamo wetimoto emigwaqeni. Kuva kabanti ngaleti simukela intatheli yethu Calvin Dludla lesede Hook Toll Plaza. Calvin, ingabe kwenzakalani lapho? Asibingelele kuwe Rebecca, sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya njengobusho sila e-The Hook Toll Plaza la ngase-Hillbrook nokuyilapho ke amaphoyisa ephume khona ngeinkani ke ukuzoqapha isimo zokhumbula ukuthi kusasa njengoba ubusushilo uma ngabe ungenisa ngalolu daba ukuthi kusasa umhlazi ngama-30 nomuvo ukuzibandlela kanti abantu abaningi bazobe bengena bephuma la esifundazweni eGauteng abanye ke beyijabulisa ngeindlela ezehlukene. Sikhulume ke nokukhulumela ke i-Premier's Office la u-Elijah Mhlanga ochazile ke ukuthi ke banxusa abantu ukuthi bangalinge bashayele baphuzile. Kunxuswa ke nabagibeli ukuthi noma ngabe umgibeli emotweni ethile ungalinge uphuze utshwala ngoba ke amaphoyisa azokushaqa. Njengamanje ke isiqalile operation amaphoyisa ke aseqalile ukumisa ke imoto ke ayayisesha abheka ke incwadi zokushayela phecelezi ama license ukuthi ngabe i-license yakho ay-expire ngayini noma ngabe kuthiwa i-license yakho inamathikithi ke kumele ngikugcizelele ukuthi ke uzokhalelwa amasongo kasigonyela kanti babheka ukuthi awuphuzile yini nanokuthi imoto isesimweni esifanele sokuba semgwaqeni. Abantu abaningi ke bavamise ukuthi ngalesi sikhathi sonyaka babhekise amabombo la esifundazweni eGauteng bezochitha isikhathi nemindeni yabo esuke ihlala ngapha esifundazweni. Kanti ke abantu abaningi abasuke bephuma ngale plaza le basuke bebhekisa amabombo esifundazweni ke iFree State bebhekisa amabombo KwaZulu Natal endaweni ezifana phakathi uMgungundlovu endaweni ezifaka phakathi Wembezi indaweni ezifaka phakathi iHawick nakwezinye ingxenye zesifundazwe iKwaZulu Natal nako Free State eHarrismith. Kanti ke amaphoyisa awagayelwe emphako zwile ukuthi ukhona ozofika la obambe njengondunankulu wesifundazwe iGauteng uMamabulo okuyena ozokhuluma nathi asichazele kanye nowengamele ezokuthutha kanye nezemgwaqo la esifundazweni iGauteng uKidiboni Diyale Hlabela zwile ukuthi ke bazofika nezinye iziphathimandla zomgwaqo bezokwenza isiqiniseko zakwethu sokuthi ke konke kuhamba kahle. Ukhulumile ku Elijah Mhlanga wathi kusasa bazophinde futhi babe nawo ama operation kanje ngaphakathi edolobheni kakhulukazi kule indawo ezidume kabe efaka phakathi oYuville indawo efaka phakathi oHillbrook nezinye ingxenye zeSoweto ukuze benze isiqiniseko sokuthi ke konke kuhamba kahle. Operation iqalile njengoba sikhuluma nawe emva kwami uyabona imoto engenayo ezize esifundazweni mangabe ubhekisisa futhi uzobona nalezi eziphumayo eziphumela ngaphandle kwesifundazwe ziyaseshwa bayanxusa abashayeli ukuthi baphume emotweni kuseshwe bona ukuthi ngabe baphetheni kubhekwe isimo semoto nanokuthi ke imoto ngabe ayifunwa ayina ilahlekile noma lo muntu oshayela leyo moto akafuneki indawo thizeni akafunwa amaphoyisa yini noma alikhicala afunelwa lona. Kwamanje angithathe intambo ngiyibuyisele kuwe eOakland Park eGoli. Calvin, asibonga kakhulu isikhathi sakho kanti mbukeli nasibuya etitolo. Abe ngulamunyu lamaholide akhisimusi emindenini lemibili eMakhanda eMpumalanga Kapa kulandzela kubulawa kwebantfu labasikati lababili.
Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Emakhanda esifundzeni seMpumalanga Kapa kulama holiday aKhisimusi kubulewe bantfu labasikati lababili lebatfolakele babulewe esigangeni. Umphathiswa welitiko letekutfutfukiswa kwemphakatsi uvete kukhatsateka ngaloludzaba. Uthi kuyenyuka kubulawa kwebantfu labasikati kulendzawo. Kutfolakele sidvumbu saLinomtha Skei lobeka neminyaka lelishumi nesitfupha ngaKhisimusi. Kwaphindze kwatfolakala nesalusizo Ngcumbo lobeka neminyaka lengamashumi nesitfupha ngemuva ke kwemalanga lambalwa kusatfolakele Saskei. Kube nguKhisimusi longasimnanzi njengoba kubulewe bantfu kulandzela kunyamalala. Emaphoyisa nyalo aphenye emacala kubulala. Sidvumbu salusizo Ngcumbo sitfolakele esigangeni lekuthiwa ukhanyiwe. Kanti ngekuhamba kwesikhathi sidvumbu safaniswa ngumndeni. Andiziva kamandi because this is not the first time kusenzeka lento kwifamily. Ubrother got deceased. February 2022, the same thing happened. He was found dead somewhere. So ngoku andikwazi ukutsho ndithi ndiziva kamandi because asikazi into bakwenzeka ntoni ngo-deceased lowa ubrother ka-deceased lona. Ngemuva kwemalanga lambalwa kutholakele isithumbu saNgcumbo kutholakele lesinye isithumbu salogwaziwe salobeka neminyaka lelishumi nesitfupha. There's always people that are reported missing, and then a couple of days later they are discovered dead, you know. So now I might say that it is a challenge because always there is no week that goes by on that group without someone who is missing or someone who is found dead. Litiko letekutfutfukiswa kwetenhlalakahle lithi litawusebenzisana nalamanye ematiko kucedza ngalesihlava. Ndithetha no-MEC no-Premier ukuthi hayi we need basideploye more foot soldiers, more boots as our boy children and girl children up in blue bazojonga uba yintoni yenzeke emakhaya kutheni now and again kwabulawa abantu. Basagcwele iganga basolwa kanti luphenyo lokubulala liyachubeka. Njengoba sesiuphetha umnyaka wa 2025 emoyeni sichumana nemhleli wetindzaba tesiswati siphephile kunene Mavuso kuva ke ngetindzaba letimhambele embili kulomnyaka losetulu. Mhleli lishonile, ingabe ke ngutiphi letikhambele embili lomnyaka njengoba ke sesiuphetha lomnyaka? Ngibingelele Rebecca, ngibingelele nembukeli letihambe embili ke kulomnyaka ngile Madlanga Commission. Emva kweMadlanga Commission kutele ad hoc commission. Utawukhumbula ke umlaleli ukuthi onke lama commission langa abekwa nje ngemva kwenkulumo leyethulwa nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi eKZN lapho bekakhuluma khona ngenkhohlakalo lekhona noma iinterference lekhona kugqamukela lokukhona emaphoyiseni kutemthetho nakuletinye tinhlaka letilandzelene netebulungiswa. Sibonile ke bamfu labanyenti babitwa lapho lokufaka ekhathi induna yemaphoyisa yelitiko letemaphoyisa Senzo Mchunu achaza ngesimo lesendeka kuhamba ngala ngakuMadlanga Commission naku lokho nje nangali ku ad hoc committee kwabitwa abantu abafana boKhet Mahlala siyamathi uchubeka namanje uchubeka nelicala baze bamuvile nje Khoshi Mapuru uya eKokstad ejele la khona tochubeka bukane nemacala lafaka ekhathi kwetama kubulala. Bonke labo bamfu labavele lapho nabo Brown Mokhothi bavelele kuto ethula bufakazi beyamaniswa nale ngikhulumo leli yathulwa nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi acela khona ukuthi ingabe uhulumende ete afaka inliso kumbe mengameli waleli afake liso netishaya mthetho takuleli lifake liso kulendzaba yekonakala lekhona lathi yena uyibuka njengebonakalo lokhona kutebulungiswa nasemaphoyisa kuchubekile ke kwahamba emalanga kuflipa nje noma kuthi kancane ngiphume kuloko lesikhulumako kwe-ad hoc committee sibone nebafana ingena ku AFCON sabona nebafana ilungela kungena ku World Cup lekuyinto leyo ingca izivele ngobe sekunesikhathi iningizimu Afrika ingangeni kuleto dingoni leto wachubeka ke umnyaka kwaba netinto lesibonako lapho khona kube nemasotsha latithola ashona ase DRC lawo masotsha lawo bekabhekele khona kwena njani kugcina kuthula eDRC ngekwati kwelive kepha atithole asaku zone ukuthi ayabulawa and atithola asabuya emakhaya asashonile.
Sekanjalo ke sisebukile sathola ukuthi sekunebamvu labavaleleka eUkraine labo bamvu bekusidiwe baye khona baya kofunzela kubabo nogatha kodwa batithola kuthiwa asigcizelelele ukuthi kuthiwa because it's allegedly kuthiwa labo bamvu labo bafike lapho base baba masotsha lapho membili nje lathunyelwa iRussia ekuyokulwa eUkraine lekubamvu labanganayo neexperience kumbe sipiliyoni sembi saqhubeka sikhathi kude politiki sabona kujika tindlu emalunga lamanyenti ashiya iEFF athi wona aya ku MK iMK yaveta kungadindi kancane lapho khona becabana khona tikhulu letisetulu kucabana khona bamfu lolinzele ukuthi ngabe ngibo baholi lokwaholela ekuthandeni kuze kuphume Floyd Shivambu lapho lobeka ngiyingcenye yalabo baholi beka nginobhala ngaleso sikhathi walelo cembu wahamba wathi khanza sekavula lakhe licembu lelibitwa ngemayibuye imayibuye leyo siyayibuka ke isazama kusukuma isazama kumila timpiko isazama nayo kutakhela ligama velonke jikelele kutobonakala ukuthi kumbe uma kuya eLkhethweni eminyakeni lotako lolwabo masipala lolutako itikhanze nayo ithatha inzima lokunye futhi lokwehlukile lokwentekile kupolitiki sikhuluma nje sibuswa ngahulumende welubambiswana akusiwe libambiswana ba ubita ngewelibumbano lapho khona kunemaphathi lehlukahlukene lahlangene neANC lokufaka khathi iDA badokwati ukuthi bakhe hulumende lotawuhola lelive ngendlela lebumbene indlela yinye balake kuthiwa bona babitwe njengebamfu lababambisene basibona batawubitwa njengahulumende welubumbano letinye ke tindzaba lesifike satibona futhi lonyaka kungukuthi eMpumalanga kukhona loya mnyaka eminyakeni leyengcile kwacila emaphoyisa awela umfula ugcwele enkomazi kuphinze sabona sigameko ke lesifanako lonyaka kwamita emasotsha linye nje lemasotsha lisafuna njengalosikhuluma bagcumkele eBlohen lelihamba phasi lelapho bebewela bapatrola khona ngenxa yesikhathi mhleli ngidawucela ukubamba la lomuhla siyabonga sibonga kakhulu mbukeli ngumhleli wetindzaba telulwimi leSiswati khona la eSABC siphephile kunene Mavuso kanti ke litiko letekuhlunyeliswa kwesimilo liqinisekisile ukuthi Vusumuzi Khet Matlala lobeka sejele laseGoshi Mampuru wesibili ePitoli lelatiwa ngeCimex sewumikiswe ejele lasebhongweni eKokstad lelitiko ke lithi Matlala uhanjiswe emhlati nge-21 kulenyanga lesetulo kanti ke kuhanjiswa kwakhe kuyindlela yokusebenza kwalelitiko leletayelekile lolukhulumela lelitiko singabakho nqumalo uthi ke kuyinqubo yelitiko kuhambisa tiboshwa kulamanye ke emajele Matlala kulinzeleke ukuthi abuyele enkantolo nakucala umnyaka njengoba ke licala lakhe liyaqhubeka. This confirms that on the 21st of December 2025 remand detainee Vusumuzi Matlala was transferred from Goshi Mampuru Cimex to a Bongweni correctional facility. What has to be emphasized is that transfer of remand detainees and sentenced offenders between correctional facilities is a standard operational practice, which is informed by a range of considerations, primarily security, safety, operational requirements, and effective inmate management across the correctional system. It has to be stated as well that the transfer of an inmate does not prejudice their legal rights or access to services. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba sesiuphetha lo mnyaka ingabe ngutiphi tindzaba letikuhambele embili njengembukeli nangu umbono wakho. Kungihambele embili kulonyaka indaba kababa umkhwanazi commissioner wamaphoyisa ohlalile waba nesibindi wakhuluma amaqiniso nobaba uMatlala ngale ongaphakathi ejele okumanje kusafuna indaba yakhe yonke ehambe phambili ke kimi lezi insolo zika General Mkhwanazi akazenza esilokhu nje sibabaze njalo ke njengoba abantu belokhu bevela nje kuCommission nalapha eParliament hayi inkohlakala idlalubi eNingizimu Afrika indaba ezihambele phambili kulonyaka zindaba ezize no General Mkhwanazi wathi kwavela amapolisa ngamaqhophololo eMzantsi Afrika
Ndiyathemba sizawuyilwa iphele obuqhophololo. Ebezisematheni kume kulo nyaka zikomishini kaMadlanga. Hayi, ndifuna ukubona xa uqala unyaka lo ubuhambe uyophela phi. Hey, kuningi nje umsakazo okuhamba phambili kulo nyaka yaze awuphelanga kahle. Indaba zabo Madlala nje konke nomthetho wethu ufeyila nalabantu abasebenzisana noMadlala wayebengaboshwa abantu ababoshwa nje icorruption ihamba phambili nje. Indaba bezihamba phambili kulonyaka kokuvezwe iCommission kaMadlanga okothusayo esipoliseni ngangeke ngaqhubeka iziveza ezizinto nakulonyaka uzayo. Mina indzaba lengihambele phambili ngilena yokuthi njalo ngeminyaka nangabe bafundzi baqala kubhala kukhutshulwe liphepha lamapikuletsheni. Lona-ke ngumbono wembukeli i-SABC ede yekufeswa kutiphendulela ngawo. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo ubekwe njengemceceshi weStellenbosch FC Gavin Hunt. Lo mceceshi uthatha tinzambo nje kulandzela kuphela kwemishado emkhatsini kwaSteve Barker naleli qembu. Kanti-ke sitibeka lapha besikuphathele tona lamuhla thola tesindebele kusasa kanti leti lamaleti titfole ngesixhosa naqoba insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Silithimba letindzaba tesiswati sithi ningene kahle eminyakeni lomusha niphephe futhi sinifisela tilokotfo letinhle eminyakeni wa 2026. Usuku lobuhle ngwane. Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitiphisihla namuhla sibuka kakhulu ke Rebecca ngora lomuhle kanti-ke masibuka sithombe sethu akhombisa kumahle kakhulu ke amathuba emvula mabuka eMpumalanga yelive njengoba lapha ku-60% kanti-ke yasimile ku-30% mawehla-ke entshonalanga Kapa ngalo lomuhle kanti-ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula njengoba anyukela ku-80% kakhulu sifundza KwaZulu Natal eMpumalanga Eastern Cape kanti-ke asesekhona lapha kuye-ke la 60% mabuka-ke ikhasi nelive ngalo lomuhle kanti-ke isixwayiso lesivela baka-South African Weather Service elangeni lakusiswa namuhla likhombisa-ke kuthuma kakhulu mabuka-ke la enkabeni nelive wehleleke la esifundzeni Eastern Cape ngalo lomuhle kanti-ke naselangeni lakusasa liqhubeke njalo-ke nekuduma kakhulu mabuka-ke la enkabeni nelive kakhulu sifundza eMpumalanga iKwaZulu Natal lincenye esifundza-ke la Eastern Cape ngalo lomuhle masibukela-ke la emazinga eshisa kutheme njani kakhulu elangeni lakusasa masibuka sifundza eGauteng indzawo letifana nabo Carletonville lapha ku-26 nakalobo Johannesburg Springs likhombisa-ke la kufuthumala ngalo lomuhle masibuka-ke la sifundza eLimpopo indzawo letifana nabo Musina shisa liphupha umkhovetsheni nga-32 boliphalali 30 mabuka boThabazimbi nabo Belabela kanti-ke 26 eBekasfort ngalo lomuhle kanti-ke sifundza eMpumalanga indzawo letifana nabo Mashishini lapha ku-23 yashisa-ke Skukuza nga-30 25 eMbombela kanti-ke 26 mabuka eMkhondo 27 eStanderton ngalo lomuhle kanti-ke KwaZulu Natal eMnambithi lapha ku-32 mabuka indzawo letifana nabo Vryheid Bolundi lapha ku-30 Pietermaritzburg 31 mabuka-ke eRichards Bay ngalo lomuhle masichubeka sikubukela-ke la sifundza i-Eastern Cape tindzawo letifana nabo Malitswayi lapha ku-28 33 eKomani 34 eNxuba kanti-ke kuyashisa naseMthatha ngaye-ke la 31 kanti-ke Gqeberha ngalo lomuhle lapha kuye-ke la 26 kanti-ke sifundza i-Western Cape tindzawo letifana nabo Glen Williams lapha ku-34 kanjalo nabo Beaufort West kanti-ke mabuka boGeorge lapha ku-26 ngalo lomuhle kanti-ke masibukele iNorthern Cape indzawo letifana-ke la nabo Springbok kuyashisa nabo Calvin nga-32 38 e-Uppington kanti-ke i-DR lapha kuye-ke la 33 kanti-ke sifundza i-Free State masicubeka sikubukela-ke la lomuhle indzawo letifana nabo Rustenburg likhombisa-ke la kufuthumala ngolo lomuhle angisho kwesikungako